Kubor nakaslem jong unausan hima. Ngimpoy no siya ka kita ba kili jingkili ngimpoy siya ka jingkili kabaningkong the honorable member namo kondo in charge development Subhadullah. Mr. Deputy Chairman, ke jawab ya ke jingkeli number way ke waong ba will the executive member in charge be pleased to state whether the council have any role in the implementation of the Jal Jeevan Mission JJM within its jurisdiction. As of now, no sir. Yang di ke jawab ni member pada burami ba asapran nusa nomor ba dah tu ke si pasang session ni like ni awide ini ka scheme dari council ke ba on pete kamno tapi PHE ke ba JJM kumbagalong pat menta dari PHE ke lah ya chat cichnong repair manpa constitute ki yata committee ki onga village water supply and sanitation committee tegaya chat te handai na leng yem yong ba kumbalong menta pat kumbalong pat te council spangani ka scheme Jal Jeevan Mission te ahanur kom mo bani ka PHE department college Kishnong bar Kishnong ki hap ko GPH council ki sen ki ma ban ko ni ka yedi ki area committee yung ka village water supply and sanitation committee iswa bani odisha di yami ta Mr. Deputy Chairman sir, ada Indonesia ya kuning lah reply ke arusan trik ke basdang jong kenika session ke ba 50% na ke skim balan komen kadang bat ke government di honorable member na po mau sang dengyeng ulakwa ya ke ST committee bahkan ai ke clarification siap hangga jing pentrekam jong ke PHE department ha ke bayadai bat ke Jal Jeevan Mission ngamut banong kini kedeka subjek jong ke state ke bagan huk ya paro di skim ha ke bayadai bat kenika Jal Jeevan Mission but kena ke Jal Jeevan Mission kumbang itip kedeka flagship program kebala initiate da ka central government but on day tang ya kenika 50% kejongi de hak bayadai bat kenika 50% ngala cuba perlu hak tu kesengi ba hajian bela rilis ya ka 50% ke belong ke basic grant on type scheme nila take up ya kam nila ada cuba clear bah ke tu ha ka ba nila de kendoro de committee nalor ki correspondences ki bangela ha sa government nila ya kendoro ya chief minister nila ya kendoro ya DCA minister ha ka ba ya kini ke scheme lapat the state government but hak cingnya pendai tinggi dari pat ke cisna ya ke village management water supply scheme committee but kiwi mindang wat ya kata hak nu gedul nomor kanika katkum ka cintip cungi ke longba hak cingnya dari bat ke JJM skills kepada ke involve the spark pro hak state berhawa katkum ke cintip cungi ke longba hak implement yakni scheme kepada SPA Pro ke Government of India
kala instruct ya di state government bakin speed up ya kam bakin pendat hapo kapor baka central government kapo te hak ci dai bat kini ke chong ni kumangong tu masni ni dang boden ya ka bat mentang ni tang suput kini ke sesot ni hapan ya pendo ya government hak ci dai bat kini ka remaining amount jong ka 50%. Mr. Smasa dia loga jawab di yang tinggal su nomor ba kali ni jikli ba so daga jing sukia baru mo diga kadiga JJ mo diga flagship program juga central government te nomor ba loga penting ka scheme kenaki sekisnong shanika VS SC OBWSSC te hadian ba dari penting ni ka scheme te nalengani ka komiti juga senong kin hadian abut ki hapan simtak sa kito senong dapat maintain ban bayar ka te ano ta ji so kem sa chama teacher man sir ngawara ni chikli bat ma kumakalong hin nomor ma dari kumakasaya adu menta lai council padi OJTP sepangkani sepangkata WWSSC bat sepang kini ki guideline ki bala patha ji jam bat tak surat saya kat 20% lang juk snong tiap hari yak tu ya isip kan simkia lo kan ni kan bagi bakin sai mo bayam ta jio kaskim ya kemen nei sai hadir pot langat tak mo tiap kelaban penlengo ai kibrio jeni te kan bukan sai pelwa tengah kepat isip kan simkia no orang ni. Mr. Deputy Chairman Sir, hak bayi dai bat kene kumangalong mana hak bayi kren in a big way ka nika Jal Jivan Mission Scheme ngalong mana is a flagship program of the government of India. Badnya kan ni la dengan bakla kedai deki spa deki hajar kro pak syaki state. De habagi pak syaki state de jaki policy program guidelines, instructions and directions jong the central government lapha sa state government. But ya kata the state government kam sempa but ngam tharai lu bakadai ban pa sa di disigorses ni lada kadon kam ban pa kumbal kwa do member in sabuden ya ka hakonu kudu ba ka penprekam ya kini skim kam tamai ka ti dai bat kata ka ajna long manta nambang nyim long aware. Mr. Deputy Chairman Sir, ngayon na siya ban danwi jingkali supplementary question. Magalaw din siya from time to time. Kadang bon ki committee at sinong gitaw gitu. But kung ba gini committee la siya tao. Tanga ka level jongga sinong. Imat kampoy wat aga jing sutu jing pun scam na kaleng darai ni ka himane ka council. But la sedono kem bisi ki bakwa kan diat ban intervene lang na kabenta ka jingbit-jingbiang jong jingyat bagi ka skim tendai kamduang ka lenting pade dengan susu tang kami ka wei ngaswa pan kli yang in charge la na kaleng jong yang in charge idan jingmut ne am bantho syaka state government la kada yang baka PHC ne kanu ka department bandong ba ya gini ki committee di bala konstitusi haki sinong level kada kum dulu banyo approval kenang ba banyo approval baru bahaga ka rule ke jong MDC haki di committee kenang ba la se nginyo ya kaban ya pe lang na jadi biding biang nama kum ba ko ong lira juga yang ngete la sai kan poisa khajna ki sami gon ki jingkali ka majong absiu khajna kataru kan ni tuli kamut ladang yadan pentalang lase kendon ke awareness ban sultu ibu pun bentang terus ko ban kuli ban jumon ne am nakaliang ka nakaliang ia charge ban thong bala kumdu akan jadi batili ki different committee la kalau hadis sek level state level at least ban mo bo iki MDC kum ki court nang bagian long ki ajing mentoy nak ban budin ki scheme. Mr. Deputy Chairman Sir, hak bayi dai bat kini
kini kam dek kicing kali kini kicing acimut kalau gue ni kicing acimut ke bah don kam bat ke badai ya dek executive committee kan baik bat ban take off ini kam bat ka stick on Tong angit pa kajubab na iem kalasay. Ngin po ino siya ka jingkali kabalay kabawanra da i honorable member na po Moplang CM. Mr. Deputy Chairman sir, haba jubab ya ka jingkali kabawanra da menghelam jang kaliang yatay member Badan Burong na Moplang kajubab kalong yes sir. Mr. Deputy Chairman sir, tiaban suplemen ni ka basically bora di CM ti sebab ni uji saya mahani yung yes sir ti lagi don bagi kes kita lagi ni ki additional subordinate code kita jipha sa council kita kecil kes kita trial jongki ti sebagai part lo kau jikli kelong ba apa gini ki clean out sesar beda ki long ki gini additional subordinate code ti don le na pada ki morsiar hima ki bla kelas ki kum ki first class magistrate Haba jubab ya ka jingkali supplementary na member Badan Burong kumbakalong menta kidan new teliki additional subordinate district council code new teli ba kita kilong ka additional subordinate district council code joka hima William Simship Nong Stein Simship Soras Simship Nong Klaus Simship Moplang Simship Sila Confederacy Bat Langren Simship kini kilong ki code kiba don haka level jong ki additional subordinate. Mr. Chairman sir, ti itu kendiat di CM yang mau pulang sip-sip dari kami mau pulang sip-sip dari mau pulang dosit. Ti kendiat Deputy Chairman sir, ngau i CM ba hatu na penggini ki additional subordinate code. Lajudan boy lagi CM kiba la itu ya ki kunta ki first class magistrate Hadu mentai ni itu ya ki kum ki additional subordinate magistrate om kum ki first class magistrate. Mr. Deputy Chairman sir, kena marah ni ya tanpa katu ni teli jadi gimana babon ba mo dia kedua kias kiba bun abdai ki kon ki jaju hima kira dan ke isi ke dan jumun emban kentiu hi hima bakentiu ngidi cakap dia kedan lu ki additional subordinate kon but atau kedang jitu dia mau bana perklan ini ki additional subordinate kon marmalong agi isi bom jual ki kaji ki jing bahasa na council banai ki shlong be ki shlong ta village code mo dia de village code yon ki additional subordinate code e mahali ke isi bomda do jitu ne ban patlan ban ail de chirap ki shlong ki ma ban patlan ni ki additional subordinate code Kalong ke jing sisya ba ni don kam ya kini ki additional subordinate code haki hima ki jongi Nengah kuah ban ya tu kayeng kepada Badan bakalong ke pat ke basungsi Mr. Deputy Chairman babun kini ki hima ki jongi nama labun bun senam om semla ban yo ya kisim ki bapura lani ki klik nong sincar ki bapura natharai ki dang bun ki hima menta di barang sakut haki acting chief teh apa kidan taki acting chief ngayui kani ke jii ke jonga
ba kini kikut ki telot lang kum mangan syuai nuksa kebangatip kum ka additional subordinate district council code jong kasela confederacy nado kasdam arajar khat hadu menta kam syumdan kan ke code kasyudan tang ka kerteng henry kibabun kim function lani kim trekam kadawi galong ba ki acting chief kim shim ya kajingkit le ban pentrekam lani ban pentrekam hok ya kani kabor ke bakidon dengan sengoba nakaliang jong kani ke isi ke bamenta ke kam ke bahakmat ke bangilabu kalong ba nginyale ka bala ba penkut no ya ki acting chief banginyale ban yo no ya ki clear no sansyar ki bapura kenang ba kajing trikam ka jongki kalong ka bapura kabaar ha kajing ede bat ki village code kung mangitip deputy chairman sa bah kini kisnam niyo ya kajing arok len ba ka sarkar India iki scheme lakalong ka scheme kabede bat ki excluded area bakum juru naka 15 finance bakum mangitip ba ya kani ka scheme ngila baha baik seki MDC barokhat tingi karpan nakaliang ka isi ba ki MDC ki jungi kin pekru mo ban ai baha lem ya ki ni ki yin ki badon kam ban sna ya ki village code la ni ki additional subordinate district council code tenrewa la kataru lada ngiyola wat na ki scheme ki bakarpang ki ba ngin persyang na kaliang ki isi ngin yale ban penklan ha ka ban ajing arab ya kini ki hima dan ni kini ki clear nong sisyar bakin ban lagi jong ki village code Chairman sir tang ban suya yo jing syah liam bat syua mangan keli jing keli syua mangan keli namang ka penta junga kalong ban keli te syua mangan keli jing keli ngan syu bu hendiat kang mentar jing mentoy mentoy juga ni ka yeng bat jong ki honorable members ka rofat pi first class magistrate deputy chairman sir udai unong bisyar ubala bisyar even ya ka murder ikis kibadai ki highest offenses kum ki murder ki drugs arms batwe hukum kita first class magistrate ula akan bisyar dengan keli no mentah kini ki additional subordinate code ki jongi ki badan siki hima kajing sya kajing mut kalong bukan sulong kajing erap ya ki petty offenses kemut ki jingjia ki ba khamrit dan keli hatu longmo haki ki bamdon kajingnang kajing tip with due respect ban ay ki kebor first class magistrate tadi keli besipun ngathai kumbala pensyai da member badan berom ba ki first class magistrate kin pet mo iki case ki ba ila ong mentan ki criminal case dan ki inu ki case ki ba khame tengi sutu iba ki kli dong sensar ki jong ipat ki don ya ka bor ban bisyar tang ya ki case ki bedai ki ba buan ki kilong ba hakijing ya kaja jaka puta ke bangilang iba kini ki good ki ba buan hi hakari ke jong ki bisyar tang ki kam ya kaja jaka Mr. Deputy Chairman sir, syongan poy kajing kali ni subman sibun ban iwe ya ka policy juga stu committee bala kumnu khamta maka jide bata ilakan sen ai ba di bandone ka law background bagi sunat ba ka propose bill amendment bill lakon syai ba kadang jong judge batu additional judge kemudian ada jide begini ki additional subordinate district council code bagi ni village code isu tu aku perbangkang rit ikan mau ba
ia ke village court la head of presiding officer but abi pek bah ia ke judgment jongki so beautiful kita mendai habagi ai kan nuga rai ajing tho jongki kalong very speaking order dengan jom kan ka ajing kali kendian naga nangon mar bagari ka committee kalong very concern ka dia bagi ai namar balagi penkhanya ki village court ki additional sub organization council court leseng la manong la poi hapo district council court dung hani ro kalong tang ban pek langi kini kirai judgment dung kini court lower court kan pensuk war hado supreme court ro panyo ya ka grassroots judgment tena kalen ka committee ka donne am kar kom perkhat ba imat la doi ka por ya ki additional sub no magistrate lane ya presiding officer dung ka village court bahkan don ka 1 week program kapan organize the district council court haka jingron ki magistrate kenang ba banang penjanai susu ya kini ki village court ki jomi nasco ban yo sko nagaleng jung siam don em gar kom perkhat aga policy juga state committee balai don kamban organize some program kalau ban ka 1 week program namang baro khoi phase wise kenang bakan long ka nomuna ka ngalapan long ka model na ka benda ban encourage gui pagi snong ban koma head aga jingi dei bagi jinkam yaki village court haki snong level ki jongi na suka ban suyo resno ye kata ka estu committee kada ne ro perkhat ban don ki program ka tu ni nang ban train ye ki komno ban penyaj abagi ye kom ki presiding officer bagi ki bapnya jika sebelum ikut Presibunya member berdenturam na po mau khar belapan kan mau ya kini kayin ya ki jinglong jongki village court bagi ni ki additional subordinate court haki por ki baman suwa na kalian ka chong arong akwa ban penskam ni kata mar bangarong ala GE ya ki babun ki ruling ki balatho de kini ki presiding officer lani kita ki head jong ki village court but subordinate court kilong sisa ki ba isyong kia hado kata-kata but ki ba bunru ki kies ba sisen ba larai ini ki district subordinate court jongi additional subordinate court jongi but ki village court what ka district council court ru teng kapan phai biang sekini ki village court dan mereka banga solusi kalong ba kwa ban ong hakani ka por ba ki babun ki snong ki thaw ki hima ki jungi kim practice yu ya kan kim practice yu ya kabishar ki hoy ki don ka bor ban sensar henry ngilak kelet pat ya kabishar dengan snoba kani kalapan penkenmau bat ngasno ba kum ka isi ke pemerintah bat kum juk kum ki MDC ki pemerintah ngiladai ban pensilur ki snong ki thaw ki jungi bagi depan don yaki village court pat kumjuru yaki additional subordinate court bar alor kecing ajing mut ko mangitip ba ki don kamru ya ka bantip ya ka ai mau bantip ya ka ai tenre kumban su ong no ki babun ki klik no sosial mantang yo ki bri belalong qualify teng bo ki bala anang la start bala don degree tenre ladaya nujur pat kinong sensar kiba hakisnam kiba arkau laifo snam manchwa kimdan degree henry la pipai ya ka ruling ke jongki ka handwriting ke jongki so beautiful to bade internet to kata but mendai bagi ai ruling tang sipe su teng si popit su kada ngala pule tena takadau ngasoba ka don kam yaki ni kiban head yaki ni additional subordinate court but kumju village court ba kidon kam banyo ya ka kenja program lani ka jinghikai lani ka awareness program katu kat ni bakin tip sapang ka an ya ka ni nakal yang ka isi ngin sa examine banle ya ka badam ka Gek ba flashai tu ka jingkali ka balai tengin poino sa ka jingkali ka basaw ka bawanra dari honorable member na po mo plang EM in charge Master Deputy Chairman sir kabidai bat kani ka jingkali ka basaw
Kabalawanra nagaliang jong i honorable member na po mau plang ibadai LU kajubab kalau don nang tu kajubab kalau nurika sar Mr. Deputy Chairman Sir, the hadiri ba i charge juga ilagay yung ba no record. Tinga squab ni di side number bagar ba yung kopi ni ka sti bagi nakala kay manong wa ya to sa estimate ba charge ka ilaka. Lai man nakas South Rick yung bray bar yung Torslem. Te najing badai jongki yung ba kat kumani ka karai jong kodam jong new AW dan tet deputy commissioner atau por kat kumani ka parwana ba si VV Notsan naka office jong deputy commissioner naka Slem haka absent jong mi handas pa kandrio ti susu ahli long ba amarali ka jing kadang gajing banya kini ide ka krem suri mo tipo like som kamos ram jadi man ayo ni ka application dia ban yo design ka house sa deputy sir ya ni long ba kadang mari ji tho ya sa yem long ba ka chu ko por ka slo la chom klayo ya ko ko do pentri yang tiga kam tiga krem naka office jok phi kapun ni council kabadit kami tadi unai ko ngar jakat fra kat kumuni ka number la yang di ti lomba hakate ka por la pentrai te ka scheme umdan ngadulu ji penton te ngai nak le juri ya me ba kamdon ka record ke so lo alur ko mo ke musim syarikat ba nila ayang tu kalong no record kadau kalong ba kani ka krem suri kam sundan ha ka record Henry ka petition ka bangiyo pedang na galang jung office kadi ka krem puri tente na ta kadau tingi hap na jubabang tu ba no record sa kani ka krem suri that's why Mr. Deputy Chairman Sir, lagi lah marlong ka, kelab day puri na day suri, tenray nakaliang jong ka office badan from Jopi, ila phone sekretary ka, bala pentikna tingong ba kelab day bo, tenray kadai puri tenray to, namari mo kabay nga ho kadai ka puri, te ngaruh ni ka, lo ka kwa ni oji sai to ba, Chairman Sir. Mr. Deputy Chairman Sir, kabidai lada gadai ke krempuri ka bala temu nagaliang jong i LU Henry se kalong ba kajung bakalang tu nagaliang jong iru ni accept ya kata Henry ngasikwa ban pentip sa kanika yeng kebadan buram ka jong i ba kabidai ba petition jong kanika kam ke ya kajeput apdeng ka nong luai bat ka mau senram simship ni dang suyo pediang dang ka pratrik jung kana ka ar mentau senam badina ta ka dau kini ka kam kadang don bat ka tribunal na ka benta bat kan eksamen kini ka kam Mr. Christian Sir, tinggal suka punya uji saya kacimpur kan lu benar thai ni ka tribunal kan ayah raja ni kam Mr. Deputy Chairman Sir, aki babon ba ki case ki badai bat ki boundary dispute jong ki apdeng ki sno apdeng ki ima te bangin ai thik ye ka por lanu kin la pan pendat te Mr. Deputy Chairman Sir mesngo ba nginem la ban ai ya kata ka garanti tendrai ka songkat kum ke case pade ke bana kaliang jong ke tribunal kan haban bisar benia ha ka bedai bat ki bakum kini ki dispute tuangit baka lasai ke jebak mai EM in charge elaka tingin pinok sasakui ka jingkeli ka basan ka bawanra biang dai
honorable member na po mo plang ke EM in charge eleka di supply. Section 4 Master Deputy Chairman Sir, Kublechibun ya i honorable member na po mo plang balawan ra ya kini kawaipat ke jingkeli member kebesan tiga jubab nila ayam tu kalau matter is under examination sir. Masa Deputy Chairman Sir, kalau dia jubab jeng IM namburam, then sekolah ni kerja saya lah, nambar kini kistong kia ba, way laki, benda aja gimana uspung, kia orang tahu benda mau dikar dia benda mau sah, then sekolah ni kerja saya lah IM tu, uni benda apa dia packing ki, senong, udan ni baru mentah. Master Deputy Chairman Sir, ban jubab dia kata ke supplementary harga bidai bat u lendo mausa lau dai na u lendo jongka himanong spung hadu menta ketkum ka jing penbena na kani ka office ka jungi ka baditat atusan setembar ajar khatlai la notify ba ya ka kerteng jong u Sri Ingdarson Waklang kum lendo jong ka mausa apoka anong spung semship. Polisi pun sudah dispatsa. Tiga dia show di saya ke kumbakalong lo ada mentah. Tiga palak pun pernah baru. Uni nomor sah. Dia jung. Wini elektor juga gimana spung. Tiga dia show di saya bangun ni bangun ni kislong lagi hap ni apa ka gimana spung. Tiga dia kisi kong madai sudah examination. Markumbalong ni ka appendix juga ni ka edidul jung itu. Kalau kedua saya bagi ni kisnong kia apa ka nospong simsit saya petition saya. Master Deputy Chairman Sir, kumbala ong nagaliang jong i LU lagi ni kilai teli kisnong kihap na mapo ka himanong spung. Te ngasukwa ban pentep ba kani kapor ba hakabidai bat kani kajing ya kajepur apdeng ka himanong klau bat ka himanong spung kalau dei ka kam ka bala pending dagi ngalak ban ong dagi spasnam haduk menta namarkat kum bagapau haki record kalong shwayu usnam jejar khandai spa lai khandai spa nyo kani ka jingi ka jepot apdeng ka nong klau ka himanong klau bat ka himanong spung ka lajia ha kabakila donru ki jing bishar nagaliang jong kani ka office bat ka bakhadu bakani ka office kala bishar ya kani ka kam kedai hausnam ciajar khandai spa prapoa te Master Deputy Chairman Sir ngasngo bakani ka kam nadu kate ka snam bat ka klempau su kanu ka jing bishar ya kani ka kam bat kam sum ai kanu ka rai ka besai ka bidai bat kani ka kam kat bala dangin ya thupat ya ke history jong kani ka jingjia jong kani ka jingya ka jeput apdeng ka himanong club ka himanong spung kalong ban nadu usnam chajar khandai spa prapuai prapu arpat ni yo i ba kini kisnong bro lightly kidan pat hapo ka jingpet jong ka himanong club ha ka ba ye kisanat jong ki saudar jong kisnong jong kini kisnong la ai bet ka himanong club bat kumjuru ha ka bidai bat ki kot kisla kaya di kaya thiet kendo apo kini kisnong kila dapat register baik sakat himanong klau. Di nomor kata Master Deputy Chairman Sir lada menta nagaliang jong kini kihima kiwan sakmat nakabenta ban penbaik ya kani ka jingi ka jeput ki jong ki nagaliang jong kani ka office ngin sa shim bat ngin sa examen bha ya kani ka kam kanang bangin yala ban aino ya karai kabatikna hakabidai bat kini ki laitli kisnong laki dei bandan haka himanong spung ni kidai bandan haka himanong kla katar Mr. Deputy Chairman Sir kaba ngadan ya kaban pensai alor ka jingkeli jong i LU kini kapor So Deputy Chairman Sir siwi amar bagrum kani ka harba report hakna sepakat pra kalau dai batai sai bakini kisnong ya ka long spung sim
Ti hari bayo so ya taga rajo ki isi pat batai di yem bakalong bagi tai kisnong ki hapo ga himano klau ti nga hadu menta mele undo mo sa arang don ti ska odi oji sa ki ai ka rule atau ka function jumni undo habo udai undo wadai pe ti ki sinong dari undo pe ki ti ai ka rule ke jomo pat ko undo menta po ka hima long spong. Mr. Deputy Chairman Sir, kumbang ngala pencai. Haga bidai dat ka notification ka bala penmi nagaleng jong ka ni ka office ka jong ka badan buram. Kalong ba haga bidai bat ulendo jong ka mouse a ubadi weni kilendo jong ka himano spong. Kapau hagi ni record ba ka ni ka office kala ai ya ka ni ka notification ban penskam yaw ni lendo. Te hendrai haga bidai bat ka sensar ya kisnong kitaw. Kumbang ngala pencai hagi ni ka por kalong ba kini ki borok lai tili kisinong pat nadu kita kisinam prafuai prafua ki dan baik ya poka himan nong klau te namar kata kenang bagani ke kam kan syai lese nga snowban bu hagani ke por balada kawai ni kini ki hima kinuan syakmat menta naga bentaban bu ya kanu ke komplain haga bidai bat kani ke kam nagaleng ko office kan sasim ya kaban besar benia ya kani ke kam dongin poino saka jingkeli kaba arpunyo kaba wanra di honorable member Pak Bajo Pengrup EM in charge fishery Subhanallah. Mr. Deputy Chairman sir, hello jingkeli keblakli dari Polok NDC na Rambrai. Will the executive member in charge be pleased to state the total amount received from the fishery ponds of the council? Kajubab kalong, the amount collected 2,000 rupees no 8,000 tengah house nam 8,000 nyaw 8,000 pra but nyaw 1,000 siteng how usnam 8,000 khat pra khat khanda. Mr. Deputy Chairman sir, nashkwa jing shana yam in charge katno ka pisa la pulut banchna yang ni kipung Halor ka sun ka ba rap yang diju member ka jing pulut nakabenta ka bungi sna pun bahaya ka pung ki por ki ba lalai ka tip ni member dan program yang ka jing pulut na ka jing mi ka jing pulut banchna yang kipung Jengpemen hagis nam gibalale kani ka jengkeli kami hak subat ka kani ka lade kani ka jengkeli ka bathamai wala kataru manjubab ya ka jengkeli ka jongfi ya ka pun lade pisna ki por ki barem haka arapisan lak tengga kat kum record. Mr. Deputy Chairman sir, kat kum ka record ni osno bala shna arpusan lak bat ka jing krong ka jing yo kalong nyo hajar san spa tengah try kan mi ka arpusan lak hadin spa snam da ni pai kat kum ka aman bang yo tengah kwa kawai ka jing ai ka jing pensyai ni ia mencharge hatu idon ni am kanono ka jing temu ban kumno ban penmi ban penklan ban penmi ka revenue na kini ki pung ki ba lashna da council Lejubon ni membai bakli kan ke jengkeli hadian bang lajum ti kum EM te la so kya halor kini ka 9,000 siteng baka 8,000 siteng te hakan 2 Januari wilayah ban hadian ba 2 Januari 8,000 khat khandai hadian bang abat kum EM in charge of fisheries ngilalik ban ya pet ni ki pung seti haba wilayah don lang under secretary but supervisor ban pet halor kata kapung nomor bah latih bi pertai pemerintah kadok ha 8,000 siteng 9,000 siteng berkajeng pulut kami habsu te ndang na efek hang ting iba ki bon ki jingduna hang ti kapung bat ngontep hang itu kepor ki barin kumangala juba ngalabatai ha ka wai na ka session ka balai ba kapung hang ti mensua kambing su kapung iba ngabo na kabenta ban penmi ya revenue kalau kapung ba bon ki MDC ki barin yalek ban ya khwai do khana the
te halor kata ngada ada permit notification hadian menglibat ba gunam syak su no member ban pha ya ki brio lani ya ladi ban lek ang thi ban pung ban tong dok ak bagian ya khwai dok kha mar teng kim ngat malai lat na wa kian khwai na pung jengi te hadian kata kaskan inspection lalit lang darju darkat lang iba tibor pathai bade am in charge of building of council asset kong magdalin bade am in charge of forest namar ka kapung dok ha jung yang thi ka long related ka forest namar ka lan ha ban pan ka forest te hadian mengenai electric itu mengenai iba kadon ka encroachment kadon ka wai ka dukan sya hang tu ka ba lasu shna la kasna klem dayo jungbet naga department te hadian mengenai keren bagi yang in charge satu kapor badai iba Victor nilala ban wengno itu ka dukan sya te mengenai ya dia kat inspection mengenai bagi Deputy Chairman Badan Beram jengi bantet biang ya kita kha ki bangla dat ha aus nam arjar khat pra oktober la that dokha biang pra phau kilo ang thi sumbai dokha te ngilai pet ban ngilai thau ngilai tong ni ki dokha ko bakhat artali mo Deputy Chairman pangilak ba ki size jang dokha namar ngamtip ba habang apet ya ka budget kaduna palan te ngamtip ki dokha imat bagi nuak bamba tega grup jengkir kamdadan tengah tarai ban sikit kamtu sampai ban berobor kinyo bam tenginyo ya ka grup ngatarai ba hadian ba ngira de bishar bhai kini na ya bu ya proposal in sayo ya ka jubab ka ba khambiang ha islam gi bandangwan hadian ba implement ya ka scheme thamai but hopefully EMDC dan Bram jingi in say ina da kilak umdai shu da gi postman tangini ala tang hagaton jingi sausam in say production lesua Mr. Chairman sir, Deputy Chairman sir, kami kan juga samspa pakarajar kadi na kabadi ro khanen na kabakrong na kinong kwai. Kani ka arajar sistem kung bapa ni kalong baki nakabadi ende na kinong kwai. To lisutu la dabadi badi do ka kamut ka don tang basan 2 kilo mo ka do ka. To isutu ban peni jingyo nagane gapung idon bun kilo company kawai ri penhe pansani kilo ka 1 kilo kabar kandon gapung ba ainong kwa kabalai laban dong ga nursery pung dengan suka ban sutu kendar gen nawi ben charge bau atai don di expert di lain kiai gi alternative initiative ban kam maximize ya ka revenue nanti katkum ka proposal ke BI yang ni kalong bagi infrastruktur bidang duna palan namar kumba kalong mentahi ya ka kamri dok ha hangki ni bon ki fix asset ni don kam kum ki jaga ban bu ya feeding ni don kam ki jaga ki ban bu ya kini ki ya ki motor benta ban pen rengat ya ka ban pen kintiu yang ya ka don kam nang ta kumba piong ha ka hadu in bu I fingerling bat ka bakongsan nalo kata kadai ke jimbam udeng feed ba kidok ha kinyo ban bam bat kinyo ya kapur ko biang namar loda kinyo ban ai bhau feed balari ni ai palak kaporu kamot ni hapan khen ba ka jingut jong feed bar ka jingni jong kadok ha kan ya biang por bar ka council kanyo ya ba kanyo no Kendiat Mr. Sir, aja ko banang spesifik kendiat pikwa ban lek ka seedling ni pikwa ban lek na ka bentaban ai ban sadi kan kumakalong mentahi so tanak kajigili na member jungi na mukhar kajing jubab jungi kalong menta namar ba ka government hi ka ai na ka benta ka council asset jungi yang ni ampat ai na ka benta bangin ai ya bansa mi sambai dok ha saki nongri dok ha ka schedule area hak ba menta kin concentrate chwa hak ban pene bansan na ka benta main yo ban rai dok ha ban dia sayo ban pemi ka revenue jong ka council Mr. Chairman sir, keniat nga skwa panjing shine ia in charge ni dapat ka budget kadon kene kawai ka provision hang ne fisherman come feeder saungut hakaba ka council ka pulut kumba khat pralak system te kai ka role jong kine ki fisherman come feeder ngakwa jing shine ia in charge
kumakalong mentahi kini ki feeder ki badan ki fisherman bagi feeder ki badan nanti ka kamram jengki kalong ba kin ai bam ni kita gidok hang ti kin minti ni kapung nang ta bat kin minti ni katu kajaka kaba lada kadon kanu kalikis kilong artat pun ki chowkidar ba yo dan ki bring ki berabar ki bawan patpai tu angti Mr. Deputy Chairman sa ngatrai bang dapat ya ka jengmi bat ka jeng pelut jong ka council halor kini ki akan ka subject yang fishery ka along kabam mentoy AA na menta ka council tengah try ba ia mencharge in wat kilat kinti ki babiang kumno ba la ban kiu ya kane ka jingri dok kha kane setiap ke jongi namar ba dengi pek ba kindan kum kine ki jing pelut aduk khatralak tang ban siu ya kine ki nong ai bam jong dok kha sistem tengah snow ka dei ka jing pelut kai ya ka pisa jong council but hat nalor baladon ki feeder sawut ki dok haru ki ladang rai ko tengah try ka ladai ka por ka ba ladai ka por ba ia min hap pek benya bat khot bhai gitu ki feeder ba kin sumar bhai kapung hanti te kumakalong ya ki nakabanta ban penpha bat kumjur nakabanta ban penkiu ya kamri dok ha kaba ngilai I menta ka dikawai na ki kam kaba ai kam ai jam ya ki khamtam ya ki unemployed youth ki jongi ki badon gata ka interest nakabanta ka ni ka kam habang ipek segiwe ki state ngilai I menta khamtam ka jela Tripura menta kala ade hanot is kawai na ki jaga ki bapni bon ki dok ha bat kumjur ka Assam kaba ami ghalia jongi kumba sipawa na gidok ha ki ba ngiba mangni kala ka permi ka bapermi ka di Assam te halor kani benta ban pen klanchi kani ha u khannya tri ku Julai ajar khat khanda ni lai lek se Delhi ringkat bab ke delegation ka bara alam da chairman badan program jengi ba pnya sien bar ni la ay ka member ni la ay ka ni ka proposal ha u minister of state of fisheries o bade u Sri Pratap Chandra Sarangi ha ka tu nilai ang proposal ka ba prapho sau crore nak benta fisheries umdai tang nak benta ka fisheries halailap handre nak benta ban yo benta ban samru ya ki dok ha nak benta sembai dok ha ya gitu ki brio ki badan ka jing sultanat bandri dok ha ban permi ki dok ha ka schedule area ka barakawai jong ka district council te ngisnu bok ba hadian bang nilai wan nang tu badai uja sa ukobit tingi ham yo ban bodien badi kani ka kam ngin senang bodien Mr. Deputy Chairman sir, kat badang ikren ni kini ke kam habade bagani ke subject kini ke fishery pon ke jongi jong ke district council. Ngadon ke jing sokya marwai habade bagani. Pi kalalong ke jing lutput. Kanong tang ke jing lutput ke council ke jongi. Langem ngimdan ke jing yo nong ye lor kini. Tinamar kata ngaso menong ba iman kalade ke po. Balada ke district council jongi ngimla bandai ai ngimla ban generate fund nang ni tikala bahaba kan du no ni kan manto yu la da kan don kan ngin ora shunra ki proposal ban bahai ki pung ban sna ki yang bisa mante dalam ngim dan jingmi tika ai ka mangamut bandong ni kalong ba em in charge jongi da ka buram maka dei ka por panginon ra bahai ka dur kadar akar kam ka badai banyakran ban perkhapsani bahai kini kam balada ka don jingmi nang te kamot kalong yang ia begini syahmat ini kam tiada nak kalian juga ngak kuai ke asuransi sang ni dia ti kalong ke jeng lutpot nak minta ke council ke jongi ngak kuai ke asuransi nak kalian ia menchat sumba haban perkhat bahai nak minta ni ke kam kenang bakon ra jeng mentoi ke council ke jongi Polis Pulau Pak Charles member jongi nama hati ya kani ka kam hi nilai keren pun sien nilai sim kia bahai kani ka kam nomor ba ya mentahi ngampat sim ni kani ka bentang ngampat yo ngampat implement ni skim te kelak loy pelat ba ngin ong ba kani ka department kalong ka kalak ni kamla ban kieu nomor ko mangipek ye ki por ki balalek te kani ka department kala sudan rai umdan basim kia te yang ai ke jing kublai ke bakarpang ya CM jongi iba hadian bagi ai ke proposal hak isi
but ilai inu ya ka ya bakadan kadang galat kalenti na kabanta ban penkiu ya kanika liang rido ha di na kata dapat nga kumbayi ang iba at sa ban ay assurance ya kata ti ni persyang kat bala na marba kumbang ilai pek yang ni ti katu kajaka kalong feasible na kamlong feasible kat bagi empat eksperimen daging lari eksperimen ni kanika skim kumba arla ni life stage tingin salah pada ban ay ka report. Mr. Chairman, sir, lah ya time hai kini ke department. The Sultanat by IM in charge la Shimkhia adu ban le chidu sas Sarkar India ban pan pisah adu Profesor Kurut ya ma. Ngakwa ban tip uai uklidu jokene department but kai ke qualification cuma. Oh, klik dua jangka department apa dari ni ni. Fishery department ni. Oh, klik dua jangka. Klik but ke qualification jong untuk head jong untuk ke fishery department. Kemalong mentang dan nyemdan tang fisheries officer yang padan, yang mentang dan supervisor. Fishery supervisor tambah ulalong equivalent nomor ulah depas ya ke pisciculture. MO ke pisciculture marki college ru mentang ki ai degree. Henry ngkuat mentep the exact qualification jong uta supervisor. Namar kemakeren IM masukku bar mat kajing dawa bisa kan dei kebubun. Dengan try namar IM indai tang policy maker, indai ban pentrei ki scheme kin habdai de ki officer ki department. Dengan snow lada kembang IM ketika way na ki department ke bakongsan kuat mentep uai klik do uban head ni department but qualification kaya hab nem but kakam but ka qualification Polis pun member juga nama lim yang mentahin nomor ba ngimpat yang ada skim semar ngimpat implementing hidang dan hiju ki tanggung supervisor atau DBSC pisciculture. Mr. Chairman sir ngasno ba abun ki kun samna jongi belalai pule ya kena lain tengah songa lak ban kerpat ya ke isi ban structure ba ban restructure ba kene ke department nomor sutu ke jing penmang pisah ke balabun tekam lak ban chulong kumne chudon tangi supervisor ifida habdan the qualified person ada kumba ni sultanat ke jing ai jumud IM bakane ka wei ke dei kalong ban penmi revenue umtang ya ka council ya ke jela sultanat tang balong asko don kam restructure by kene ke department kindan ki brio ki don ke responsibility qualification ke bobiang banyak kan tim ni department ngak kersyam ya kene ba pin klain ni department tang ba restructure by ke department kerpat ECM ban restructure la damla ban le kemalai jumut ki member badon buram na trai la de ban perkhat no ki kam mla ban supun serwaka ya ke pisah jong ka council kumne ke ba nya permi 6,000, 8,000, 7,000 ke revenue. Tengah try na kerpat IM with all your experience, with your knowledge. Na try ladam patla ban ai permanent ru contractual. Ban ini apa punya sekhmat ini Mr. Chairman, Deputy Chairman. Bersebon i member jengi belai jemut ya kan ingin sarak sebab ka isi ban ingin setai ro kan bersebon. Tong pas kene ka jingkeli ke ba khat khandai ke Wanra dari honorable member napo nongpo CM sebaliklah Deputy Chairman sir haba jubar kejengkeli Wanra dau member badan buram napo nongpo kejubab kalong as provided under the Meghalaya Residential Safety and Security Act 2016 sir. Sebut sangkono badan buram wa ban suplemen halor kene ke jubab kabala ai dari CM burom jungi ba katkum bala ai da kene ka ak de kei ke bali bang kwa penonra ne ke jingkeli kalong aga bangi i kene ka ak ka MRSSA ara jar khandriu ni bagane ka ak babaro kijing pentrikam ya kene ka ak kalong baik halor ki local authority ki jongi kata kamut ki badi ki dorbar snong agi snong ki bapher ki jongi henry abangin pe ru ya khamtam ye katu ka definition ha baide ba local authority la kadeu shai hantu bagi de ki nokma ki sordar ki sim ki wahadadar bat ki rang ba snong bakunta terte ki jingbun kam jongane ka ak
Bat kumjuru habang ipay, ya ka section ka basan jong ni ka ak, ha ka subsection 2 C, ladang ipay ang tu ni iba kani ka district task force. Ni iba la khamlong important man kita ki local authority ban yang ke district council. Ni baga jinglong member hapo jong katu ka district task force ru. Ni badi tang ki local authority bat kita ki prominent leader ki bana katu ke district bakin yarap ban penteri ban peniat baik ya kena ka ang andre kat bab ki balong custodian ya gini ki local authority kadi ke district council tegai ke bang akwa ban bu ang ni ban yo jingshai na i CM ron buram bijungi hatu ke district council ke jongi kai ke jing perhat ke bakadon naga benta kena ka ak baga district council ki jungi lu kabadi ka custodian jong ka local authority ki jungi kini ki local self government ki jungi bagai ki jing perhat ka jong ka ha ka ban yo ban tre rangkat bat ki local authority ki jungi bangin la ban te lakam ye ki local authority ki jungi ba kumno ban peniai ya gani ka ak bat khamtam ru ngi bahang ni ba ka jingbu ye kini ki member ha ka district task force la dalong ka bala anak kalian ka council kade ban panru nakaliang jong council bakan idon benta haga ban thung ya gini ki district task force te ngakwa ban yo jingshai na em in charge ba kai ka jing thumu jong kane ka council ke jongi haba kini ki local authority ki jongi ki la ban ong bala superintendent kam direct da state government ke jongi kalong ka ak ka bitanat adu kata-kata ban yada ya ka jingrum kerthep jong kiwi ki briu shagane ke jela ke jongi andre kum ka custodian lani kum kata ka nong pet nong khmi ya ki local authority ke jungi ni de bandan ke bentah tengah kuat ban yo sengau na i CM don buram jungi ke ke jing tumu lan ke jing perhat ke bana kalian ke council na kalian ke executive committee kadon na ke bentah kan ke ak Kubli sibun ya member badan buram belai ke supplementary question. Mr. Deputy Chairman sir, kumba pitip ba ki local authority lani ki traditional institution ki jongi ki hap hi hapo ka district council nado ki CM ki sardar ki rangba snong ki wadadar ki lemdo baro ki hap hapo ka jing pania jong ka district council tengah senoba kajing bu ban involve ya kini ki traditional institution ki jungi ki bahar apa ke jepek ke district council kalong ni hapo ke jing tembet ke district council namar kini ki rang basnam ki bangi thung ki soda ki wadada ki lendo ki sim lada ngilap ba ki lek kulma ngidon ni ka provision nakaliang jongi ka council ban weng wa bekiri kena takadaw nga snow ba kajingbu ya kini di local authority kung giway na ki dukhat ban pentri kami kani kaan ngaso kalabiang kam dadan kam syu engi nang ni ban nang involve iki officer ki jongi lani ban involve iki MDC ki jongi naman ngilasyanya hakini ki klik nok sensar ki jongi kibadai kibaha apa kajing peniat jong ke district council ke jong tak ada jubah yang macam boleh sibun CM ron buram jungi sai sin sambut songkono ngakwa ban ai jingmut lane ban pensyai diat lane ban IEA ban sundrop halor ki jubah balai dai CM gai ke bang smokia ne galong ba kumbalai keren na meni khmat ru baladadon kanu ka kam kaba nakalian ke sarkar kadon nakabanta ki dorbar snong ki jungi kam judon ka jing kenjo ktin lene kam judon kata ka jing kalinti tri kam baga district council jungi kanda smutrai ya kini ki dorbar snong ka bangi ngidon andre ka bangi i hang ne galong ba kumagane ka jing ja pandemic Nagalang ka council ngimtip ya ki sem ki sordar ki rangba shnong ki jungi ya ki jingpen
penkit klik jong sorkar ya kini kita orbat senong kijongi kamtam nili gini ka ang hakabangi pet ya ka ngi baki rangba senong kila bunkam hadu kata-kata naga bentaban peniat baik ya gini ka ang nangta suong bamenta nak liang jong distrik nani kada district administration kimpat da penteri kambaha ya gini ka ang andi lagi penteri kambaha ki rangba senong kila dei ki ban hab ban pelut sngi bat mit haka bagi hab ban ai report syaga government syaga district task force quarterly bagi di ban ai jubab syaga sorkar kalau long ngakam ka bakhia ban kai ka bangasmu ban ai jingmut kalong ba ka rules nagaliang jong state government hadu menta kampat sina ya ki rules ki baide ba kene ka ak kai ka bangasmu ban ong baladalong nagaliang jong estate committee kanda ai jingmut ya ka state government ban perkhat naga benta ki local authority ki jongi namar badai maki ki ban kitli nadong sodong lada jia ru bat ngasu ban ongru ba lada long ka bala ba nagaliang dong district council ke jongi ru kade ban bentaken hagane ka ak leng bagi rules ki baga state government kan sasna kene ka last supplementary question nomor baka por CM Subhaji Mr. Deputy Chairman sir, lengkot ya kajing ajing mut jong member ba nakaliang ka isi kan sesyong bat examen ban pa ni kajing ajing mut nakabenta ban ajing mut sa state government lada don kam ban insert aki rules ki ban bu ha kanika lani ban amen ya kanika bispo